Pozdravljeni ponovno v oddaji Kulturni raport. Leta 2019 je kulturno-izobraževalno društvo Pina začelo postavljati festival Izis v prostorih nekdanjih skladiščih soli. Najprej eno leto v Monfortu v Portorožu, nato od leta 2020 v Libertasu v Kopru. Zaradi zgodovine skladiščenja gradbenih materialov, zanemarjenosti, velikosti in gradnje sta skladišči nagnjeni k vse prisotnosti prahu. Intermedijska instalacija Libedaster si za objekt umetniškega premislika jemlje ravno prah. Ta je simbol nečistega, surovega, nečesa, kar v galerijah ponavadi ni prisotno, obenem pa je prah neizbežno povezan z nečim primordialnim, osnovnim. V današnji oddaji si bomo ogledali intermedijsko instalacijo in performans Libedaster, ki je bil tudi zadnji dogodek v skladišču Libertas pred zaprtjem zaradi prihajajoče prenove. Poglejmo.
Kaj rabite pomoč? Ne, bomo tle da jutri. Dam še eno roko. Ajde, gremo. Ga hoče naj se dogoditi. Lahko da menja na stran. Mislim, ne vem, če je izbrani. Priteki, to je top, konec tega praha. Ja. Še stoj, stoj! In a city that's alive without wiggle in its net fair. There's a team that's got your back, you know they're always there. When the dust gets thicker on, you can't see through the haze. Just go believe the doctors will bring the sun days. Leave the dusters. And the spirit's slow. Where you gonna go? Leave the dusters. To make a statue, and you're running out of dough. They're the champions culture, they clean it up with flair. From yours to street performers, they bring life to the air. You might not have the funding, but they know how to give.
Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.